Dostlar, biz devam etamiz ve devamında güzel meydan qaytarması. Keliniz alqışlarla qarşılayıq dostlar. Meydan qaytarması. Meydan takımı sizin için takdim edilir. Meydan qaytarması. Maşallah, sağ olunuz. Совсем недавно группа КОК Хушага посетила солнечный город Сочи. Туда они отправились на конкурс Art Start. Помимо участия, ребята с родителями посетили множество достопримечательностей. Посетили Олимпийский парк, Сочи парк, Абхазию и так далее. Поездка получилась очень захватывающей. И сейчас они готовы вам продемонстрировать красивейший танец, который называется Заки-Заки. Встречаем, достlar. Қаршылаймыз.
Машалла, сағонас, Заки ойына, біздің балачықлар, ижрасында сағонас балачықлар. Devam etemiz dostlar ve devamıdan bizim buyuk grupası ve onlardan güzel Aziya Dulbera oyunu. Geliniz alkışlarla karşılayın dostlar. Машалла, сағонас қызлар, Азия Дульбера достар, ана böyle güzel ойын бағышладылар біздің истидатлы қызшықлар. Sayın dostlar, devamında bizim ортаға Alet ансамблі güzel музыкаль бахшиш бағышладжақлар кысмет етсем. В продолжении нашего концерта хочу пригласить к нам в центр ансамбль ударных инструментов Alet и главный руководитель ансамбля Alet Амет Ремзиев. Встречайте аплодисментами. Alet ансамбля.
Sağ olunuz. Ансамбль Алет Баш Ребера Ахмет Ревзиев. Машалла, sağ olunuz. Озарамыз, достар, алғышлармен. Sayın dostlar, biz devam etemiz ve insanlarda öz sevimli şen mevsimi. Ya da kış, ya da yaz, ya da bahar, ya da kuz ve şimdi bizim yanardağ ansamblının balıkçılarımız, iştirakçılarımız öz şen mevsimi gösterecekler smetesi. Keliniz alkışlarla karşılay dostlar, şen mevsimi oyunu.
Машалла, сағонас шен мевсама ойына біздің балачықлар ижрасында сағонас. Сәғлыслар, девам етеміз ве демада güzel достлық қайтармасы. Келіңіз, қаршылайық достлар. Машалла, достлық, қайтармасы достлық ойына. Біздің ойыншыларымыз янырдақ ойыншыларымыздың ижрасында. Ве сайғылы достлар, біз сонына келеміз ең yüksek ноқтасы. Достлар, ве әркезге сағыныз айтмай істейім келген үшін достлар, bizim bayramlarımızda, bizim toylarımızda, merasimlerimizde oyunlarımız ve türkülerimiz yarıştıra ve hareket etiniz, iştirak etiniz o sevimli balaçıklarını. Ve şimdi ortağa davet edemiz. Yanırdağ ansambili alkışlarla karşılayın dostlar. Yanırdağ ansamblının bayrağı. Dans edin dostlar. Еще громче.
Машала. Машала. Группаса. Kuşlar grupası. Maşallah. Vay grupası dostlar. Armanço grupası. Karşılayın. Kuk kuşağı grupası. Ve Yıldızçıklar grupası dostlar. Karşılayınız. Ve en yapar Kiçkeneler grupası. Maşallah. Yaşasın Kırıldalar Kalkan, yaşasın Yanardağ ansamblı. Sevgili dostlar, bizim ortada Yanardağ ansamblının baş reperleri Enver ve Zarema ve onlarga söz yanında buyurunuz. Assalamu alaikum sayılı dostlar. Bizim 8. konsertimiz sonuna geldi. Hepsi misafirlerge kelgen üçün, qo'l tutgan üçün çok sağ olunuz. Ballarga da çok sağ olunuz. Bilesinizmi, yıl-yıldan bizim talebelerin kabiliyetleri her vakit yüksekleniyor. Bu yılda da bir tane haber var. Bizim ansambl Yanardağ'a da bir tane filial qo'shildi. Şimdi ise men oğa sözünü vereceğim. Emine Сейтумерова, dostlar. Ассаляму алейкум, дорогие зрители! Мы рады вас очень видеть, рады видеть на нашем ежегодном отчетном концерте. Хочу выразить огромную благодарность родителям, вложенный труд, который детям вы вложили этот труд. Вот, Сауна, что помогли мне открыть филиал Скворцова, нам всем. Çok sağ olunuz. Давайте поаплодируем нашим руководителям, самым лучшим. Bizim ana babalarımız, kartana babalarımız çok sağ olunuz. Qol tutqan üçün, kelgeniniz üçün çok balaban sizge sağ olunuz. Этот год был у нас продуктивный, мы много где были. Мы были и в Ялте, и в Алуште, и в Севастополе, и в Евпатории. Мы были и в Сочи 2 раза в составе разных групп. Где-то занимали дети первые места, где-то вторые, где-то не занимали гран-при, где-то мы расстраивались, а где-то мы радовались. И все это дает нам опыт, бесценный опыт.
который пригодится нам везде, в школе стоя у доски, в университете защищая дипломную. Танцующий ребенок, он отличается от толпы, он яркий, он умеет показать себя, он умеет подать себя. И за все это мы хотим сказать большое спасибо нашим родителям, которые вкладываются. Дети, давайте громко-громко скажем «Саунас» на машам-монашкам и мамашкам. Чух-чух-чух Саунас, изби она бабалар. Действительно, это огромный-огромный вклад. И вот вы видите наших детей на сцене. Также я хочу позвать сейчас на сцену нашу Линие Велиляеву. Можно, пожалуйста, вас на сцену? И Нияру Джемилеву. Нияра Джемилева, к сожалению, сейчас в другом городе живет и шьет нам костюмы, между прочим. Да, далеко-далеко. Мы не чувствуем этого расстояния. Все наши костюмы шили они. Чох-чох-чох сагу у нас вам. Также хочу выразить благодарность нашим артистам, нашему ведущему, Абдиазиз Бекиров, шикарный ведущий Сагу, за то, что сопровождали наш концерт, администрации Дворца культуры и всем нашим работникам, которые помогали нам. Чох Сагу. Bizim yanardaq ансамблінің baş ребелері Энвер, Зарима ве Эмине сақ олыңыз, айтамыз сізге машалла, ишлеріңіз олай olsun. Güzel gül desteler bağışlaylar bizim baş rебелерге sağ ve dan bakşış olacak. Kichkine gruppası bir güzel bakşış hazırladılar sizler için. Kichkine gruppası kim? Alim, Асан, Sabina. Keliniz ortağa. Алғышлармен қаршылайық, достар. Поддержим аплодисментами. Bizim Kichkine группасы, машалла. Sağolunuz biz aytar, güzel kaytarma oynak. Ağa öğrendik. Hoş gibi ayranamız. Çiftçileristan oyunlarını oynamaya biliyoruz. Bizler için pek memnunuz. Biz babana sana da babana kuru aytarlar, yasa aytarlar maşallah. Maşallah. Kichkine группасы, машалла, мына öyle güzel şiirler hazırladılar. Kene de alkışlar dostlar, bizim bağışlarımıza, maşallah. Çok sağ olun Зарема Hoca. Вы проникли в наши сердца, дети очень вами довольны. И большой благодарностью мы говорим вам чох саунс. Зарема Татари и Энвер Бей. Вы вложили в наших детей очень много. Мы их сегодня видим с другой стороны. Мы очень рады, что они попали именно в ансамбль Янардах. Желаем вам процветания и побольше деток вам в ансамбле. И еще, чтобы участвовали в конкурсах и занимали призовые места. А мы вас поддержим. Вы сізге қол тұтарық. Чоқ сағыл.
Zarema Hoca, Enver Hoca ve Emine Hoca. Size çok çok sağ olunuz. Allah'tan size hafif sağlık, sabır dileyim. İcadi yolunuz bizim balalarla parlak olsun. Çok sağ olunuz. Halkıma Kurban Bayram hayırlı olsun. Çok sağ olunuz. Dan tandan. Kuldesteler, sözler yarayacak Ahmet. Geliniz bana çıkın, geliniz. Уважаемая Эмине Тата, çok sağ olun sizге за то, что вы так хорошо научили наших детей танцевать. Все, что они умеют, это ваша заслуга. Çok sağ olunuz. Güzel sözler yağradı. Biz elbette ki hoşlanmaz bu sözlerge. Ve sayılı dostlar, birincidен sizge sağ olunuz aytmayı isteyim. Kelgen için bu konsertni yarıştırdınız. Sağ olunuz. Herkesge alkışlar. Bir-birini, o'z-o'zine dostlar. Maşallah, sağ olunuz. Büyükbüydeki 9. konsertimizge bekleyimiz dostlar. Beraberlikte Yanardağ.